بردوام دکم خلک سوریه دبیجن پشتی بلندبونا بهای لیره یا سوری نها روشوان باش بویل گورا بره مثلا حق دست کارکران دو قاد زیده بویه لهینجی روشا لیره یا سوری لنبری دلار نجی گره بگمان و دیاره کوه لیره یا سوری نکاره به بهای خواه بپاريزه راد به داد کفه نها لسرانسری سوری جسدی سی نرخ لیره یا لهنبری نرخ دلار باش بویه وزیر آبوری حکومت سوری گوت وان یعنی آبوری سوری جه سیستم سوسیالیزمی در باسی سیستم آبوری بازار آزاد و وکری ببه لشام پایتخت سوریه پشتی بلندبونا نرخ لیره برانبری دلار بازار کرینه هنکی گرم بویه هنک ولاتی و دکاندار درباره وی روشه ده گشبینن ولاتی بهوینه لگور نرخه به هف گوهرتنا دلار و لیره نرخ جی گنجاف بن العامل اللي كان يتقاضى مثلا 50 کارگر که ماهانه 50 دلار وردگرد نها 100 دلاری وردگره یه ماهانه 100 وردگرد نها 200 دلاری وردگره روشا کرینه باش بویه سردم رژیم بر منه دکاری هر تشتی بکرن لینها هم دکارن هر تشتی بکرن الحمد لله رب العالمين طلعت ليره سپاس جخوديرا نرخي ليريا سوري بلند بويا لي بشكي نرخان داكتيا وبشكي دن دانكتيا تشتين بياني داكتنا لين خوجهي دانكتنا ام بهيفينا لغور داكتنا دولار نرخجي داكتنا لگور هنک ولاتیان جی هینا راوشا لیره برانبری دلار نجی گیره مترسیجی هیا لیره نکاربه لبر استنگین هفرکیه بازار خو بگره وجارك دن داكذا هلا البلد ان شاء الله الى الاحسن بس نها ولات بسايا خودي بر بروشك باشتر ودچه ليف باشبون هنكي زرار الخوديگره جبر همو گلي سوريه لبا بازرگانان دینداره بشکوان بدولار دیندارن و بشکدن بلیرا دیندارن اف یک ناکوکیه که مازن شیرکه ده همان دمیده دویک گل کلوپلین ترکیه نین بازارما جبر ده بیکاریه که زیده الولات شبه نها لسرانسری سوریه پشتی کتنا رژیم اسد جسدی سی نرخ لیره برانبری نرخ دلار بلند بویه نزیکا 10,000 لیره برانبری 1 دلاری دانستاندن لگل تکرد وزیر آبوریه حکومت دمکیه سوریه باسل عبدالعزیز عبدالحنان راگهان و آبوریه سوریه جی سیستما سوسیالیست ده در باسی سیستما آبوریه بازار آزاد و وکری ببه داکو آبوریا ولاد تکلی آبوریا جهانه بکن لولو خان روداو لسر و مجاره یعنی بازار چاوای لیره یا سوری دما کنه کی باهای خو به دست خواتینه بازار چاوا دبه پیامنر روداو دلخواز محمد ج شامل نرین هجمارک ولاتیان ورگرتیه ولاتی دبیجن نرخ لیره یا سوری باش دبه لهنجی بازار بهایه دلار امریکی دنوا بازار شامل ده اگر از آماجه پی بکم ایرو دلار امریکی 1 دلار امریکی برابر به لیره سوری 9400 لیره سوری اگر دلار وری کرین به 9800 لیره سوری از بدر دخوازم عندك زانياريان جا كزك يقول بدري كاري الوغوريا دولار دكي سلام هندكارن جا مرة بحث بكن كما نرخ الدولار هر روجكي بأوايكيا والله لحد الآن يعني ما حدا عرفان شيء حتى نهات كثير تشتاق فهمنا كريا خلق تبليه بويا وروجانا زيان بوان دبا دولار روجانا سي چار جاران داد كفا وبلند دبا ده بنيف روج بده 1200 ليريان بو ديسا داكت دهان وباشي بو 9000 و ایواری بو 9700 ده بازار ده 9700 لیره ده هات گرتن ایرو خلکی به 9400 دکری و داخواست سر زیده بو بانکا ناوندی جی نرخ دلار به 13200 لیره دیار کر خل داکت و دلاران دخوازن پشت رادیسا داکت 9400 کس نزاند چه به الف شکر لك استخوازم اماجه في خاله بكم كون هال بش من بنكا نافنديا شامي كل ويدري 100 دلار امريكي بمليون و 300 و 20000 لیران آلگوری پیدا تکرن لید نوا بازار رجده به هایکی جدای و گلکی دورجه بنکان ناوندیل و درز دخوازم بزنم کارتگریا داکتنو
بهای لیره سوری برانبر به دلاری سر حوالات یعنی مرحبا اگر هون جمره بحث بکن نرخ دلار رادبه و داد که گلو هبون ده بازار ده چوایا و چه قاس باندور لبا کریه بێگومان باندۆر لەمە کریە ئەم دکەون چ دوکانێ هەر تشتێکی ئەم دخوازن دەبێژن دۆلار وەکە خۆیە تشت ئەرزان نەبوونە دەما دۆلار بلند دەبە تشتان بها دکن و دەما دۆلار دادکەوە تشت ئەرزان نابن هەر دەروەهایە نەتەنێ جەهەک و بهابوونژی جیگر نەبوون ئەم نزانن چ ماوسا دەبە مادەیان خواردنێ کەسکایی گۆشت و هەر تشتێندن تشتێک ئەرزان نابە ji bo madeyên xwarinê lê her tişt بێگومان یەن باندۆر بوان بوویە gelekîn gelo çi qas welatî bi vê mijarê bandor bûne. Banka Navendî $100 bi milyonek û 300 hindekî diguherîne. Gelo peyama ve ji rêveberiya nû re çi ye? ئەم خێرێژ هەر کەسی رە دخوازن چی ji بۆ me wan û her welatiyekî ئەم welatiyên Sûrî ne ئەم خێرێژ xwe û wan re dixwazin spas ji we re شكرا بله وكم من اماجه بيكريكو بهاي ليريا سوري برابر دولار امريكي جلكي دات كفي وبهاد بي وارزان دبي يعني هر ساعات هر دمج ميرك بها بجوده هيد هيت ديتن جبو هيك هر دبينن اف بهاي ليريا سوري هر داب كفي هر ارزان بي هر بهاي كلو بلان وكا خونه كسك بخوازك خانيكي بكره بي هر لسروي سردمكو $100 امريكي بمليونك ونيفي بهل سروي سردمي اف بيجن بها جيجر مايا يعني پابند ناكر كونو ليريا سوري باش بويا قيمتي خو ايدي ديتيا بهاي باشتر بويا هر بهاي كلو فلان نافا بازار ده چه كلو پلند نافا مالا ده چه خوراكي به چه كريا خانيا به چه تاكسيا به هر بهاي وان كلو پلا هميان وكا خمايا جوینا انجمن آسایش ناو دولتی هیا لنیویورکی مترسین ترور گوتو بیجد که بشکی جوی جوینه تماشا بکن. By the Secretary General in his 20th report. This document reflects a harsh reality. Terrorism has not disappeared. تیرۆر تاوەکو ئێستا کۆتایی پێناتوە بەڵکو لە ڕاستیدا شێوازی گۆڕاوە بە شێوەیەکی دیکە مافەکانی مرۆڤ پێشێل دەکات وە هەروەها سوودی لە دەرفەتەکان وەرگرتووە و هەوڵی داوە ڕێگاکەی خۆی پارەدار بکات. هەموو ئەم ڕووداوانەی کەوا ڕوودەدەن پێویستە بۆ ئێمە بە ئاگاهێنانەوەیەک بێت و هەروەها دەبێت کار لەسەر چەندین پرس بکەین. یەکەم دەبێت ئێمە هەمومان بەیەکەوە کار بکەین بۆ ئەوەی کەوا هەڕەشەکان نێرین و هەروە هەوڵ بکەین نێڵین کەوا ڕێکخراوی قاعیدە پارەدار بکرێت و هەروەها بتوانێت خۆی بەهێز بکاتەوە بتوانێتەوە ئەو هەڕەشەی لەسەر جیهان دروستی کردووە بەردەوامی پێ بدات. هەڕەشەیەکی ڕوون هەیە کەوا تیرۆریستەکان دەتوانن کەوا دەستیان بەچەکی کیمیایی بگاتوە هەروەها بتوانن دژی مرۆڤاتی بەکاری بهێنن. دووەمیان دەبێت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کار بکات لەسەرەوەی کەوا پرۆپاگەندەکانی تیرۆر ڕێگە لە پرۆپاگەندەکانی تیرۆر بگرێت و هەروەها ڕێگە نەدات کەوا هیچ ڕژێمێک یارمەتی تیرۆریستان بدات. دەبێت هەمومان بەیەکەوە دژی سەرکردەکانی ئەو گروپانە کار بکەین لە کاتێکدا کەوا ڕێکخراوی داعش بە تەواوی لە ڕۆژهەڵاتی نێوەڕاست